Kardom pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono panseme kardom pipa jupani. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanikha. Bukajan branch ke vai e tumpen phuruya the badam lapen hanjang mukiron pon. Lason si phai kunie chikluni phai ingkoroner kebarni borjan constituency ke palu sorre chuarong arada chuma phan KYA atumpen phuruya the badam lapen hanjang mukiron pon. Bangso kiron pona sai long KYA Central Committee amai phumar lower timum pen kapin khat pona tengsi KYA bukajan branch atumpen tapini bang pharo isira bang koisuse sorre chuarong arada phan phiruya the badam hanjang amuhai huiron ponlo. Lasipini bangso kiron pona sailong KYA bukajan ARO committee President Biren Tiso Secretary Dilip Teron Assistant Secretary Bhai Tingti Rahul Tobi Organizing Secretary Tinku Pro Atum Pensi Bang Pharo Isira Bang Koisusia Rada Jumaphan Ron Ponlo bukajan pen Arun Taro Karbi Anglong Tv9 News Citong nangkok ma labang kala puson lo nilitum KYA bukajan District Committee atum phan Central Committee pen nang kepin khat pon ateng nilitum sai kedeng kecheng si lo labang solong nilitum asai mu cepaklang pon labang ke lapun lo ladak nilitum hormuron pon lo ason labang ke puriyathe lapen badam amu lapen hanjang amu lason thom nilitum ron pon long lo lapen nilitum Central Committee phan sistame akiru pajirik lo lapen nilitum claim rapedang bong sistame President pen nilitum phan pin khat pon pen nilitum tami cerap dun pen cerap situdun pen labang sosai chun pon lo lapen kiong dung nilitum pini bang pharo sose amu lo phan nilitum hanjang amu badam amu lapen phuria the nilitum ron pon iglong lo lapen kebang jilang ari long sitame nilitum lab son sakthak asai ako deng pon thubo mala lapen Japra lang sorong dosing na rong ihum school kitchen ahem tuwe ingnar tongrai. Surupathar constituency ki palu Japra lang sorong dosing na rong along school kitchen ahem ajo upper ingnar tong tikang rai. Kidam tangi phai ingora circuit ajo upper rong dosing na rong do English school along habit aingnar school kitchen ahem tong tikang rai. Lapen hadaka teacher pen kaninje pona tengke labang soa skura long non puanta bandiri wara bang long dun delang lapen anang lipen ke pachini pona tengke kichena hemta pakama te mesena hem non puanta long pon telang lapen skura hemta henopik anlo lasi akimi kikem pon thujia phan sarkar pen nang rap ikvek thapusi chuning ripon boga janpen Arun Taro Karbi Anglong Tv9 News Milimen Samuel Terang nang liladak school long ke headmaster iglum Masal lo kala nali school amen ko sonne itu sekolah men ke Rongdo English LP School tangte la dang nil tum kar julong nali tum mala school hem la kitchen hem abang ingnar tong rai pa hok tuwe tong rai toy rai lo non lang thepang pono tum labang so kitchen hem nali tum phan paka ghor la government pe nagi pi jula son long dun de manali tu long de and te labang so ke long de da thi bang ko puson na tum ke apply dong de det ayad ma mate government pen sinai pp de ayad lo apply dun lo sita no people lang non apply thon bom people pusipu just me long de la long la and te labang so long de da puthak ke nang li ko pilo ke matha pon ke mane government fan nang piwek nang ji potong ki puji ma men phanang pinwek nai pasi ubom lo nang li student ke bang kan du ne student tuning ke pinang dok tuning ke bang khara phol do tuning ke kom cholo bang kritrok de inte teacher bang ke sabang bahini tela nang tum school hem along kapini la repairing kado ka we puthak apartment ke hem nang pi bom ma ko son oh no people
Nampi bondi. repairing. Londi. Ente la dak midday meal ke ente ko son lo. Midday meal ke pibom kai ta sang exam masih non pin purikha se mat pichage jalo. Ta chok lo arong la dak ke ko pierong ilum ni sar. Da ke rongdo rong malo. Kalang di. Ta. Present rongdo rong. Surupujar Mandar Congress Committee PCC Board Committee Tour Program Kipidokwa. Ni phai chongke par ni la khain ko rahini Surupujar constituency ke parlo Saphapani along Saphapani PCC Board Committee atum lapen Bopong PCC Board Committee pen Tour Program Kipidokwa. La khain ko rahini Surupujar constituency ke parlo Saphapani lapen Japra langso long PCC Board Committee Tour Program Kipidokwa. Saphapani PCC Board Committee President Akahai Prodip Teron Alan Lipensi Saphapani PCC Board Committee along Mai Chipahem Pupon Sinisian Pen Mai Pidupon Lapen Bopong PCC Board Committee along ta President Akahai Robinson Teron Alan Lipensi Amithanga PCC Board Committee along Mai Chijapon Pinila long ni along Surupujar Mandar Congress Committee atum pen Chehumri Damsi Kebangji Kiklem Kidam Ponji Alam Chithan Pon Lapenalu hiaman penanga chitong du na ke hai Satra Teron Secretary ke ADCC IC Surupujar MCC Jona Singh Terang LBCC President Manja Ren Singh Timung GS BCC Bokajan James Romphar by DCC President ke Hainti Surupujar Mandar President Barnabas Teron GS Surupujar Mandar Congress Committee Anjali Romphar P SMMCC President Purumai Hansepi Treasurer Lorson Nduer Senior Congress Worker Bokajan Alang Litum Kido An Chitong Dun Sipini Ningepa Ronglapen Ningepa Thialam Thanpon Langdam Lote Surupujar Constituency along Mandar Congress Committee Atumpen Kami Klem Ponchipadok Pikpen Ajokadoko Veki Klem Kidam Ning Arong Dun Owason Si Thekdun Long Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi